Halor ka jingjia ka bapen kendit ya ka jala barok kuwai, bat ya ka rihi barok kuwai ka tanah ka jingjia jong shijur, ki bawan kai ka jala mekhalia badru hakabau raja ragwanshi, ula sya penyap halak jonghi ka lok, kata ka sonam ragwanshi ki don shibun ki jingkenno jingkentho, nakabanta ka jala mekhalia hi barok kuwai. Bat kamtam negilat patai kubor ki banabar, kila persyang ban pentok pria ya ka jala mekhalia. Kalong kami ka batip kerteng kum ka kong Mary Victoria Marwin, banta ka singi ka shpotri ku benai jeliu, kalamish kemat ban pendrem jor, ya ki bahayeng uraja ragwanshi, bat ka sonam ragwanshi halor ka jingkenno ka jongki, ya ka jala mekhalia barok kuwai, kani kalong kami kala ongru, balada ka sonam kala syara obor, balai ka haban pet syuduk syejungai, bat balai ka melak ban wat jingirap, nakibriu ki bedon hajan, kata hagashnong so'rahi. Jonga keteng jonga Mary Victoria Marwin. Tong nasa halau sutun. Jing pelong yang ada itu kolong kami ngambil dengan nongon NGO dengan kisek. Ngawan kum kolong kami. Nak jing pau palat haki social media. Baper. Baka jing kentho jong itu ki bahayeng jong itu bayam. Bakila kentho palat ki keren bank palat ya kami kali ya. Kajing penram jor ya ki mentakan wan. Namar balik medai ban aja proof kemudian bagi kita kanor teliki crime bermemelati badan Mekhalia. Andai kum badan ki crime sabar. Kum peni ki crime petrol ki ai. Crime don crime ki Mekhalia. Dari don kita ki crime kata-kata kita ni kita mana Mekhalia. Andai nya hak tu besi kebajian kum tu. Ngalai seseorang apa sang menyalin tirum lah. Babuk kita ni. Kiwan deh you maki kiru kimte ne kajing em lajak dan iwe anut kita na sigbangang kli ngongkong kan ne kajing biaya video ngomno badale kanu ka jakar la de pimya siap hite hiap te balipin keno ya kari balipin keno ya kasara e komune umben jong raja kwansi te ukono direct kinang Mekhalia baki kinap ya kasunam lalai dia sa Bangladesh kilale kumta kilale kato kapne kala ban keno hak jing siaw de ban wan lang ban ni to ngin yawa kan mi solution ka bakum lada ka sunam rakwansi kamton kata ka ling banno ban penyap yu balai ka pen lada ka pen nang tu kala pan kieu sotu salor la ne wan po sora la ne po hang to haspat ban pan yarap nanu balai ka pen sedu seke nalot pat bakita ki senang Sikane kadai ka free plan baba. Tengah yakine ki bahayeng ki bakandam Mekhalia murdabad barki bakandam ya ka Mekhalia bakang kadai ka nong bakadai ka crime baki le ka kam basniu ye kidai banwan mardar Mekhalia bakidwan panam naginang Mekhalia barok naka police department ya ka police department ki kentho ba police department ukram le ye ke mau ulai hiat syariat banai wa amde ki pulen katto ka jingwa juki katto ka jingdom gab nang ai ka tar ki penha di ki drone te ki balai tang ban lap sa ne kat balai menta ba ka tu ka sunam kalawan surrender yang jauh nang kentho yang ni jing mo tayo kan ni jing kentho jong pensai kan menta mardar ki de ban panam kamu bek sar ulai hi da kasmat ajak ban lek pa ji gitu ki spot gitu ki jingjia ban pa ji gitu ki pulet kiai ngati ka pulis Mekhalia ngat salut bagade ki batrai bha shisha bat kom yo kan rak sang maru blasim khia ban ni nda kine ki keno sikno ba ka Mekhalia government kon rak sang mar ka pulis di panan ki kam le de menta muki aba ka to ka breu jungki kalawan pai mentakum no kin le ngata ka sur request na ka Mekhalia government police department baki dei ba khatsan fi ki de ban bo ikitu gi bahayeng hapa liman bakin kli ya ki hak takar kom bada Facebook kawai hi dan kam ya kai ma ladangi pentrai kam da ka takar kom bada nyam dai ban khang ya ki breu ki banwan la ba ki dai banwan ye de ban te la kam ka takar kom baki breu ha ka no kom kinwan baknang bakini ki jingjia lai puja kinum dia su asin wala dam pat rekam kata ka IL biru kum ha ki torres spot ai
bagi nong satu ki bapai tum ki gai ki nongai hotel dia ki dai ban siam ki dai sendor ki dai ban prof ya ki ha kata kom bagi wan kata kata ndai bakin supply free ki lai kai kat sebab ada supply free la da wan biang da kawai ki jingia manobale amte buat nam mang dengan ni jing buat nam arsen ngam kwa baham me khalaya kadwa hakri jung